Hello, agus fáidir go CBBC ALBA. Séidir stoine ham agus hasí se hast sur leichen nach buíise ach na gaftrug. Hasú san náte chéirt nach ád ha mé héna is Bekah a cumaláring a tarsúl na Geamannan Oilimpigeach. Cursan a hantuach sé dort. Wel get in san erut nach gutse. Has an tarsúl in na Geamannan Oilimpigeach agus ha uitach spársar am. Na Geamannan Oilimpigeach a háisiigh sa gréig? Ceist, wel seo go Còig Criomagan an na Geamannan Oilimpigeach. Ag arú ag Còig háisiigh na Olympics bfu chin mú 10,000 is ó ciad bliana. Ach man na Geamannan guma at a jalit in Noorsin. We get the Maroccan Còig no siamjasen agus vig na fatbesiich ule rúste. Ik arf een keer fémi in wasser Oilimpigeach bhí láiste trona Geamichan fat. Biad gal wasig sigréig agus ikels gejéti as, biad kuteach a wasig chéle gleich gesat is an frief wasser lasig dhíist. Ag arú trí at a neiciatje gaíag agus neiciatje cerit sa hoog, gaan jy luch leisig in bhaine vige farpis, ach luch Cuir, luch Geamannan agus skrivet daarin. Ik arf rot nu kiet hará keti de warm nicht Portugal ans de Geamannan Oilimpigeach. Agus mi ag arú han gaat de harvig achta hianer ag na Geamannan Sauri agus Gauri. Wow.